кичине мындай түшүнүүгө баралы да бири-бирибиздечи. Бул жак менен сүйлөшүп бир канча турдук азырчы. Бул жердечи. Эми бул жерде айтыла турган сөз көп. Уга келгенде айтылып кетти өзү эле болот. Азыр мына жерде биз siz buga şikayetinde bu men süйлöşün dedi. Bu bir adam. Biz em ayttık эле. Kişi görmedi oğlum. Жок, токтосоңуз, мына бул жерге азыр ошо Бишкектен келген чоңдор бар жол келди. Ошо жер маселесин ушул жерде чече тургандар. Азыр келет. Мына чыгып келет. Азыр башка Taşıyıp geldi, taşıyıp bizge taşıyıp gerek, taşıyıp. келген жок. Бишкекте. Geliş gerek, taşıyıp gerek, geliş gerek, taşıyıp. Мындай Bizde o, koordinatör, oşo lağman deyilip geldi bizge. Жок, азыр келет да келет. Ошо түшүндүрүп айтат. Mınake daha biz o Bişkek'ten geldi deyip daha gelip al sorot odat Kırgız'da eldi. Tuğanlar, görgülü. Geldi gelmedi ötkonki. Men Daha sorot açacak mınake. Келди ошо сүйлөшүп азыр. Чыгат азыр. 6 gün oldu 6 günden beri. Onu büyük Atınız kime la? Damiran. Damiran. Gelgen yok mu? Bu büyük önçelik vardı yeli dedik. Жок, түшүнүп турбайбы? Түшүнүп турам, мен түшүнүп турам. Ооба, түшүнүп турам. Ошого биз ошо кайрылдыңыз, азыр келет. Ушул жерде чогуу туруп сүйлөшөлү. Анан эми ал жерде эки адам мындай сүйлөшүп аткан болсо, ортодон барып эле сүзүп кире калбайлы деген ой менен Ne айтып. tural süйлöştü ошол. Adamça olur mu? Adamça süйлöştü. Biz mal boyunca alıp kettik. Жок, келет да сиз менен сүйлөшөт. Bizge tiybeyi. Sizler çok elengер. Сен жок элең да бул жерде. Yok, elge tiybeyi. Sen çok El uşakta kendine geldi. Soramına özüm aydaşlarım